Sayol macam Chathagadaba Start of India Manipur Yatra ngasi Chief Minister Nongthong Birena Babu Paradre Chief Minister Secretary Taki Start of India Yatra Ven Lamthadu Hodokre January Mari the Infalama the Silsa the Laklama Prime Minister Modi concert Notice Kim Mian Mai Chusin Lak concert Nihana Hanagi Chief Minister Okram Ibobin Maral Sirakli Amasung hayangdagi hauduna India pumada trade union sing kauriba nimitni ki general strike sida sinmi lomi amadi karmachari sing sagut piu hana coordination of trade union and leaders na appeal tarakli Mam kurumjari adom ni ngbir impact news ni hauji pungja asapabagi maru pau sing miam pijari Sayol macam Chathagadaba Start of India Manipur Yatra ngasi Chief Minister Nongthong Birena Babu Parada leba Chief Minister Secretary Taki Start of India Yatra Ven Lamthaduna Hodokre Haudopuki Thorong Mari Lenena Chief Minister Secretariat ki Cabinet hold the Pangtok Mipam Mamada Chief Minister Nongthong Birena Hai ngasi January 30 taki January 12 Fauba Chayola macam Chathagadaba Start of India Manipur Yatra se Department of Industrial Policy and Promotion DIPPG Start of India Initiative ki Makada Pangtok liba Start of India Yatra ki manung chana Pangtok pane Lamdamasi ki manung hanjan ba made apik pa khungam kya da lairiba entrepreneur singbo thauna amadi mapangal pinar nabagi pandam da yatra se sathavani phongdoki Loinana ngasi lamthariba Start of India Yatra sina Manipuri educational institution sing maruaina Manipur University DM University MTU MIT NIT CAU IGNTU IIIT Lamka College Maram College na chingba sing chatuna Central Lamadi State Government ki startup policy asigi matangda grassroots level the awareness pigadori Chief Minister Makha Taradun High Startup Initiative asigi maruwa pandamase local entrepreneurs singda financial support piduna masar masabu amade atai miyam da thabak piba ngamna bane hauji fabu yoina entrepreneur chahum kunthra mari sak khangduna sale gi mating piba haukre loiran athubu matamda second round gi khankalaba entrepreneur singi shortlist thok lagani phongdoki Bharat Sarkar ki to Prime Minister Narendra Modi ji ki makhada aikoi na youth si aduga masa gi makut masa haiba miyoi sinda Bharat sinthungna da pirakpa kana ba phangana ba masa ba thabu jana ba dum makha adugi scheme ni startup se adu hujik amuk laiba ngasi lagi launch tobi basina maruina institution sinda satra mahiroi sinda lei mogi talent mogi lei posi maro koina madu control Mings Alaga, Moy Chana report, Karika, we are gay, have to do. Nunabuni hiding in Mayamda, Nasigi launching Namisida, Resi, Kutanga, Manipuri Mayamda, Agimasisi, Masida de Yobu, Isai Sagi, Hijaba, can be even knowledge they will report exposed of you, hiding under Gomena Matapunamaka, we met in Panga, ready lay hiding or Hijaki. Prime Minister Narendra Modi ki Infal Khongchat aduda Miyam gi Yaifan ba package lauthok piram gadra khalag masigi ona taina bada Miyam da mai chusin balak khongchat ni haina lodab ngamde masi khudam habibu Prime Minister na silcha da Citizenship Amendment Bill pass tawnan ba honar gani haina lauthok lamba adugi mayokta Northeast Students Organization Neshona hayang asi awang nongpu state khuding makta total shutdown gi khongjang sangsilagani haina lauthok liba sini haina hanagi Chief Minister Okram Ibubina phongdokre ngasi Congress Baba na pangthok pa paumi singa unaba mada opposition gi luching masu oiriba Ibobina yelam ngai degi leraklaba apik phurup kaya amati lining kaya mangsilungna na bagi achauba lambi oige dor bill se Congress ki maikai degi su awang bathak ta condemn tawe nakal moromda BJP ki wangang loini haijaba miyo yamana hana palam Congress lenga no lupa crore lising ni panlom pusilambana singna na ba hona bada thabak paikhat pangamdre na phongdoki laibak thibane budget kupna nainarga ningthina khangdoba matungda asingba wakpham thambiu Kangdana Pangai Hajin Basina Miambulana Lamzing Kiba Yai Wapama Tamlak Pada Kodak Pakum Pirubada Lavagasi Quite leader of Congress Party Yasi Mapung Mare Pada Party Amagum Tokani Habiki Pongdok Tabane Budget Kupna Nainabi Hainabi Tambiu Hana Fondoki बीजेपी ने बहुत पियो नोई मणिपुर से बीजेपी ने बहुत पी रहा बीजेपी ना है सरकार पाए रहा नोई से मतम कब तब बन इंडिफिनिट बन ब्लॉकेट ले बसे 48 आवर्स की मनुंगा
ban blockade le heloi haibis di ban blockade tor mi si di sponsor ban blockade tarame sponsor se kanana honorable prime minister Narendra Modi ji na kana no yanaraga noi akoina sarkar pai de ban blockade tor sponsor ban blockade orame ba Manipur tor mi si maybe any ILP gi oi bai ama oi bai adu se da kano gi BJP led government hack la ko de ban blockade le Henry Dunia na hayaba adu di moina tahunba werame ban blockade side koina sendok sari bise mana sida la amaga Manipur ki praja singna expect toramba even paliba government ne chu Narendra Modi ji la pra tayumba package khadi piramani hai bise package pi bai mohta awang nong ko Bharat adu Manipur da mai susan bala amba tare haidna koi wapam khadi sendok sari thank you Prime Minister gi wafam adu National Students Union of India Manipur State Unit nasu akan mamong da yaning da fongdorakli Congress baba nang sinungthil paumi sing unaba da unit da State General Secretary Samanandan fongdoraki bada India da missing yambi awab thengneri ngai cheraga sida Prime Minister Narendra Modi na Pakistan Bangladesh Afghanistan amadi atai lebak sang khunda laita khraba Hindu singbu sanglakpa yananaba Citizenship Amendment Bill 2016 Parliament ta athubuda pass tawgani habase maram sadab luchingba magi thaurang ni thaurang asina lebak asigi constitution da chaun singnabata natana Northeast state sing da chaun akai pi ga dawri bane illegal migrant singbu lebak asigi citizen ama oiner na bagi hak pi na ba hotnari basigi kanaba karino Prime Minister gi manungu ebo aron ma thaurang ase BJP na sengdokpam thoi habi wafam fongdoki and as why Manipur state na Manipur gi hill amsung valley gi people sing the appeal am tawjari madudi bill asi pura fully aware of ina lastly honorable chief minister of Manipur CM Biren gi pungning so and as why Manipur state am thamoi seng na chingsanjari bill asi opposed to binawigi the anova government Meghalaya gi anova government under the leadership of the honorable CM Korna Sangma gi losing makhada even cabinet decision low give citizenship amendment bill opposed to big citizenship opposed to cabinet decision low give gumna Manipur so cabinet level lo or natraga house ta masiki bill asi opposed to binawigi decision low binawa haina and so Manipur sen honorable CM gi pukning am thamoi seng na chingsanjari Bill asigi mayok tanga si AMSU amadi Northeast Students Organization gi volunteers sing na changsilak khongjang gi saruka moina bill asigi copy sing mai thakre ngasi DM College campus ta leba AMSU headquarter gi complex ta bill asi mai tha dun khongjang sanction ki banai loina na hayang gi kauriba banna sida AMSU na sawgatun khongjang sanction gani haina su AMSU gi president Manjit Sarang them na fongdoraki loina na karigumba bill asi parliament pass tawkhrabade awang nongpok lamdamda thoning da thaudok kya thorak pa yai haina su mahna makha taraki ekoi ZPC na ekoi ngasi mak India ge parliament mokoi gi one process amagi manung chana ekoi masi pass to yana bagi pukhat ki basimak nesuna Manipur dasu component member mo riba amsu na strongly condemn to golo na high river village ngasi mak awnong pogi state taret ta mahiroi luf nifa na ekoi component body sing na ekoi mai thado kan da masi chatna ba yara ha strongly lepi religion the best over communal politics central government sanarakan da ekoi north east ki miam masina ekoi yelami fruit sing su muthatna ba dumping ground amoina amot fata haudi langthokpam dugum laba lamdam amoina thamna ba Pakistan dagi Bangladesh dagi Afghanistan dagi lakpa citizens amoina India gi sakang ne have say masi ong nopok miam ne strongly condemn toy Citizenship Amendment Bill 2016 Parliament passed over Yaroi Bill as Manipur Lengang Yaning de have got chet Philip Logo the Behind so ZCLPS ki Serolamatsu Kangalakli. Hayang gi hauduna India pumada trade union sing kauriba nimidini gi general strike ase Manipur da su mapung fan chathagadauri Manipur da taresu pay commission khudaktagi channa hanan ba sinmi sing khuchumal tha da yam drabadal policing taranipan piba amade Manipur gi national highway sing the national highway protection force thamba haibna chingba tongan ba demand taramapan taksilladuna hayang ayuk pung taruk tagina tang mapan gi numidang waram pung taruk pawba general strike ase chathagadabanei ngasi nungthil iravat vavan pangthok pau gi mifam amada coordination of trade union and leaders ki chairman L Sotin Kumar na hairiba strike asina
स्टेट की तोान तोान लेंगा की एम्प्लॉई लिसिंग यांखई की मथक कोनसिनख्रे लोनना कैजुअल मास्टर रोल वर्क चार्ज नोमगी खुसुमलगिदमक सूरिबा सिनमी लाख अनि हेनबना स्ट्राइक असिबु सरुक यागनी हाइबा लेरे मसिगी मथक्ता जनरल स्ट्राइक असिबु मपुंग फाना सौगननबा वीडीएफ पर्सनल सिंह होम गार्ड सिंह कैथेल फंब सिंह आशा वर्कर अंगलवादी वर्कर अमदी तोान तोान ऑर्गेनाइज अमदी अनऑर्गेनाइज सेक्टर लेरिबा वर्कर सिंह सेम साब लोइरे हेना माकना लाउथोकी मोदी लेंगा की मायोक्ता नुमित जनरल स्ट्राइक तब मतमदा सिनमी मयाम लौमी मयाम अमदे कर्मचारी मयाम मपुंग फाना सौगतफम थोई हैरदुना स्वतिन कुमारना जनरल स्ट्राइक असिबु मपुंग फाना सौगत पिनरनबा अपील तौकी मणिपुर गुंबा अखोई स्टेट असिदा सिनमी मसिंग याम्बा कर्मचारी मसिंग याम्बा अदुगो लोइनना ओटपीरबा अखोई ख्वाइना लौजरइबा याम अचेतब फिरेबसे मसी कनागुमना सिनमी सिंगबु हंथना येंगबीबगी मोंगदा कर्मचारी सिंगबु हंथना येंगबीबगी मोंगदा अदुगो लोइरना सेंजाव पाइबा कांगबु सिंगबु सौगतपा अदुगो सिगी लेंगाक असिबु सौगतलगा स्ट्राइक असे मसी मसक थियनबा होनरप तारबदी मधुबु चपचाना थेंगनबगीदमक्ता अदुम कोऑर्डिनेटिंग बॉडी ऑफ ट्रेड यूनियन सेम सादुन लई हाइबसे मसी मसोई प्रेस की चिनाव सिंगदा जेनिम्स टीचर्स एसोसिएशन मखोइना तालिब डिमांड पीदे हाइदुना हॉस्पिटल से टोटल शटडाउन तौननबगी खोंजंग संक्शन गी हाइना तोरंबादो मतम खरगी ओइना हंदोखरे एसोसिएशन असिगी ngasi पांगथोकिबा खुदकी ओइब जनरल बॉडी मिफमना खोंजंग मतम खरा हंदोकपुगी वारेब असि लौकिबनै तारेट सुबा सेंट्रल पे चनहलु हना JACM टुक एन MGO ना चंगसिलब खोंजंगी मखा चथरक पोइना एम्प्लॉई सिंगना था सिगी निपान हयेंग मदे हंगचित तांग मापंदा मास कैजुअल लीव लौगदौरी कुमजा लिसिंग अनि कुनगी अप्रैल अमदगी PSC सनहनबा हाइना प्रिंसिपल सेक्रेटरी भुमलुन मांगना थोकिब ऑर्डर दु रिव्यू तौब ngamlaroi haina ngasi चीफ सेक्रेटरी ना फोंगदोरपदगी JAC की ओइब मिफम अम पांगथोकलब मतुंगदा खोंजंग असि लाउथोकिबनै ऑर्डर असी रिव्यू तौब हाइना कुमजा लिसिंग अनि तरानिपान की अक्टोबर तरानिपान दा चीफ मिनिस्टर अमदी JAC की मरकता यानकिब वाफम चीफ सेक्रेटरी ना थवै वावैदबा लाइबक थीबने मदे अवांग बथाक कॉन्डेम तौई हाइना JAC की सेक्रेटरी जनरल L बिकेन फोंगदोरकली ngasi imphal gi mafam amada pangthokpa paumi singa unaba mada bikena sahi tara khudingi pe revise tawam thoklabasu state asi employee singna fanglib khusumal singa se english singani sumna taruki matamda lepkiba khusumalni PSC ki matang da economic package sama lauthokpiyo haina tha asigi marida state asida laklamba prime minister narendra modi ki mafam da memorandum pishinduna khangan kiba laikrabasu wafam amata phongdoklam laikide sinmi singi phangpam thokpa phangnan nabagi damakta changsilib khongjang asibu mai pakna naba lamdam asigi miyamna maruina employee section khuding makna JAC na lorpa khongjang sing mapung fana sogat piu haina makna phongdoroki हौगिबा अक्टोबर की तांग ट्रांपन अमसु कुंदा निमित निनी की मास क्यूजिलिप लोगने हाइबा वाफमदो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना मतमदो यानाबगी बतुंग अखोय सस्पेंड तौथमबने हाइबा सस्पेंड तौदना थमिबा अखोय 2 days की मास क्यूजिलिप से हयेंग तांग निपान गा मापन गा से मसिदा अखोय चंगसिनगनी जेसोप एम टुक एमजोना मरोइना प्रजा सेक्शन खुदिमंगना मसि सिमिसिंगना ममांगदगी तांदना लाबा डिमांड अमा फंगनबिदमुता तंगाई फदना लौनिंगदा अखोय वारिप से अखोय लौजबनी अदा मसिदैदा प्रजा सेक्शन खुदिमंगना जेसोप एम टुक एमजोबो लाना पुबिदनबा अमसुंग एम्प्लॉय सेक्शन खुदिमंगना अइना इगे तौबम थोकपा फंगबम थोकपा राइट डिमांड फंगनबा अइगे तौबम थोकपा तौबिनबा जेसोप एम टुक एमजोगी माइगेदगे थमजरी Department of Information and Public Relation DIPR की मखाद State Institute of Journalism सिंधुना चयोल अनि चुपना चथागदबा Basic of News Reporting की Certificate Course ngasiदगी खा मणिपुर कॉलेज कक्सिंग दा हौदोखरे कोर्स हौदोकपुगी थौरमदुदा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की ASP विक्टोरिया येंखोम ना हाई खुनाय सिदा मीडिया की थौदांग असि यामना चावी पाउमी सिंगना मसागी इथिक्स ngakna mathau tawriba makai lamdam asida afaba lengak ma soidana leiba ngamgane loinana ngasi hangdoliba course asina maikay asumda leiriba na singda journalism gi lamda achauba ithil ma soidana piba ngamlagani hana fongdoki
More Trade Center amasung shopping mall gi phibam ngasi Manipur gi chairman oibata natana Hianglam constituency gi MLA oiriba Y Radhishyam na haktheng na chatunu yengshin khrei ngasi gi yengshin khongchat adu mari lenana MLA Y Radhishyam na paumi sing the high More Trade Center asi state asi gi oina yamna maru oiba mafam ama oiribane maramde India amasung Myanmar lebak ani gi mifam Trade Center asi gi conference hall pangthok libane housing center asi gi akai toy kya yauri base athu matam da semjin na bathawrang tawrgani haina Thazab Piramki. Loinana, Nasigi Kongchata Duda, More Gate number 2 Manak, Ladiba, shopping mall gi awada passing su MLA na Yingsilamki. Moregi Trade Center Sida, Lady Pumasi. I have a Trade Center si Tangrable about Myanmar, India, Yam Toina, meeting to Mofum Shu, Yamaru from money, Matam Queening Mangi, Simjan Yedon, Lady Badum from money. Madu Matau Karam Torga Tuna, Young Jena, Simjan Bayaga, the Vipium Dina, Assisi and Balak Sabani, a multi-story market, a Sisu, Florani, Simjan Nabaki plan, Labado, Madu feasibility Mayamdo, Tangi, Sumna Kojarapadi. Department, I go Mangam, tight of Torga Amtuna, DPR Sana, Quatra Madu, funding loan of Quanabayam, Zabaki plant to Tribuni. Masila Sarishi, Maruino, Dress and Teresiki, Aho Arab Pataba Mayam, Simjan Gadu Mayamsiki. I final visit in Lakshapani. Matanga Swada, break Malosage, break Matunda, Andro National and International Tourist Destination, Wena, Samgatan Pandamda, Minister Sam Kumana, Huikap Awang Lekaida, Haikol Home Stay, Sanga Kipki Power Made, Manipuram Sumalangi Tongan E. Pausing Pudun Lakshage, Impact News Po, Miging Tadu review. Breaking Matunda, Mayam Omun Tarab Nokchari, Loina Bulletin Sagi Makatab, Pausing, Miam the Pijari. Androbu National and International Tourist Destination Wena Semgatna Pandamda, Forest and Environment Minister Famsupuri ba Andro Kendra MLA Tonozum Sam Kumana, Huikap Awang Lekaida, Haikol Home Stay Sangakre, MLA Local Area Development Fund Makada Naunasari Home Station, National and International Tourist Singda, Androgi Top Topachanabi, Kangan Bakalunana, Mausagi Fazba, Wangadori. Minister Tonodum Sam Kumar gi Androgi Kongchar adu Mari Lenana, Huikap Awang Lekai de Leba, Center gi funding Makada, Huikap High School gi Nupi Sing Tegueva Hostel Sabu Tabak Satari Sing Su Yangshin Ki, Minister Na Andro Panam Ningtau Garden Manaka Sariba, Andro High School Amadi, Kasturba Gandhi Valika Vidyalaya Nauna Sariba School Amadi Hostel gi Fibam Sing Su Yangshilam Ki. School amadi hostel building asida nupi macha listing om henbada class 12 fawgi mai masing tambibagi khudong chaba pibaga loina leibagi khudong chaba su fanghan dawri nakalamromda Minister Sam Kumana Huikap Awang Lekai Songa Lokon leiba Huikap Awang Lekai multi-purpose community hall amasu sangaki khongchara dugumari lenana Minister Sam Kumana Haikibada ngasi nauna sangariba Haikol Home Stay asida mapaleba ke touristing na laklaga androgi top to punsiro lama phangjan na bagi leifam safam gi khudong chaba pigani home stay asina maike som na lady bamiam na thabak pi bagaluna na senda lambi ama piragani hana fongdoki Androda tourist mayam lakpa foreign gi amadi maling lepa kya dagi India gi tungan tungan mai state gi tourist mayam lakpa adu moina dimam tarpa koi gi village lifestyle da laiba khungangi marka laiba dum pang podagi demand ji hakalapana khungangi economy phanaba lam koiba tourism gi ju phanaba ani foreigners gi ju phanaba adu lamdam masi sakali ba jumas nang sidi khungang sa dum kanama pigani khungangi laiba lifestyle da ngsi bada koina yam ngsi ke da yelam moi legi hare indian currency yelam tang tam lising ani ma adu moina koi dollar da pibi ha ka da moi dollar lising ma piram maling gi lang koi mayam sina hariba sothana lairaba Kendra Tongan Tongam sector dagi tourism dagi koi dollars accept or kan mubisu nungan seba to wiba mubisu kohen ba laiba Manipur ki scenic beauty asang man sing si pajana koi yenghan ba andro da tourist mayam lakpa foreign
अमरमदा नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के सेंथंग मखादा सागदरबा अंद्रो टिपुई रिजॉर्ट होम स्टे सु ngasi फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर थाउनोजम सैम कुमाना उरेफ युंग तमख्रे अंद्रो संथाई नेचुरल पार्क की मनाक्ता लेबा टिपुई दा सागदरबा रिजॉर्ट होम स्टे असिना पुन्ना का कुनमरी लैगने लोना मालेम गी लमकोइब सिंगना पामगदब चाना थकना पोलम निंगथिना फंगनगदौरी रिजॉर्ट असे था अहुम गी मनुंग लोइसिनदुना मियामदा खुसिनगदौरी ngasi urep yung tamagi thoramda minister थाउनोजम सैम कुमाना हाइखिबदा नौना सागदरिबा रिजॉर्ट होम स्टे असिना अखोइबगी फिबम कायहंदना मालेमगी लमकोइब सिंगना पामगदब मवंगदा वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड ता सेमगत सागतकनी लमकोइब सिंगबु हेना पुगनिंग चिंगसिननब मवंगदा अंत्रोगी खालोंग मदे वाखा फावा केबल कार लेहंदुना इम्फालगी अंद्रो फाव लाकु मतमदा सुमनतगी मिनिट 10 यौहंदननबा थौरांग पाइकटकनी फोंगदोखी लोनना टूरिज्म की लमद स्टेटस की कुमांग सौक्षननबा होनब मतमद स्टेटस द लेरिबा मियामना सनमिलोन फगननबा होनसे हाना मिनिस्टर ना अपील तौकी अंद्रोदा अमदी तिपुई खुंजिदा अदुगी मति कोगी इकोनॉमी लाक्तोना लमदम मसी सेंगतपदा सेमिलोन फगनहंबदा अमदी लमदम मसी की कल्चर्स अमदी सक्तम सु ngakpada भारत की अमदी मालेंग लेंकुबिसिंगना खंगनबा अमदी अदुई थिमदा सेंगरप मफम मनी मणिपुर की लैबा हैपा लेपान अमदी चिंग मचा की फजबा चिंग की फजबा उमवांगसी उडकी साउस उमंगी साउसी म्यामसी ngakpiyu kanbiyu amadi environment bu kanbiyu madu khatana khoi lamdam masigi economy da seminon hendore bene aduga global warming da aing sai sang kaithar ko myam singasu phabangam gadi Horticulture and Soil Conservation Department की कुमजा लिस्टिंग नि तरामपन की कैलेंडर मदि डायरी ngasi बाबू पराद लेब सेक्रेटरीट ऑफिस ता मिनिस्टर थाउनोजम सैम कुमार फोंख्रे थौरमदु मरि लेना मिनिस्टर ना हाखिबद स्टेटस की चिंग मदि तमगी लम सिंगदा चथोक चसिन की ओइब खुदोंग चादब क्या लेरबसु Horticulture and Soil Conservation Department मोमा अमदि MIDS की मखादा पाखत स्टेट अमदि सेंटर स्पॉन्सर स्कीम क्या पाक्सना पांगथोक्तुना मियामदा मरुएना लौमी सिंग कानब फंगन होनब ngamkre डिपार्टमेंट अमदि तोंगान तोंगान एजेंसी सिंगना पाखत पथबक थोरम सिंगदा अवाटपा पीएनब क्या लेरबसु मियाम मखाताना मतेंग पांगदुना तुंगदा हेना फब थबक तौब ngamnanaba होनसि हेना अपील तौकी चिंगना 90% होइबा तमना 10% होइबा अदुम जगह अमने जगह डिपार्टमेंट सिना मेन पावर की वाप क्या लेरगसु लमी सबै खोंग चादब क्या लेरगसु डिपार्टमेंट सिना लेप जंगसी फाउदा प्रजा की होनजे थबक सिंग असिदा अमता प्रजा की थमोय सोंगनाबा अमदि गवर्नमेंट सिना डिपार्टमेंट सिना होनगिजी अदु प्रजा सिंग मरकता डिपार्टमेंट पाइक थबक थरम खुदिंगमक्ता निम्न थुंगदबा अमदि पेनदबा मयाम लेरम याय हुजि हुजि कोइ फॉर्म कैलेंडर सि सिंगनि तरापन सि लाकपदि कोइ पुनमक प्रजा का डिपार्टमेंट का अमदि मीडिया का मरकता अमगम पाउ सन्मदुना अमगम अवार्ड मैमसिनु मेंखपो वेब ngam Mob violence natraga mob justice haibasi human right manganarnabgi macha kamani haina Manipur State Human Right Commission gi acting chairperson Khaidem Manina phongdorakli haukiba chahi kumjal sing amachawampan mariputara mangagi January 3 ta RIMS campus ta CRPF na miyoibagi khongawnaduna nomoina kaptuna miyoy nipan hatkiba thawdokadu bning singladuna RIMS Firing Victims Memorial Observation Committee na sindurangasi RIMS gate manakta leiba RIMS Firing Victims Memorial Square da pangtokiba kunmari raksuba RIMS Firing Victims Memorial Day gi thoramda mani na makhata na hai human rights kari no haibasi mipum khudimang na khangmagi tangai fadab lei masi khangmana mipum khudimang na miyoiba ma oina phangpham thokba hak niyam chumna chapsana phangmada achaw mateng oigani phongdoki laibak thiba thodok adu lei kitrba miyoi singi photo da lei katpa made minute ani tumina leiduna ikai khumna ba utpana thoramadu gi mapung oiba saktam oiki Human rights kana nga kadabna government haino lady se human right praja gi right ngakna ba chaba phangdaba phangna ba thabak pina ba adigi yum sadaba sanana ba development tawna ba lambi thong semna ba ana layang sing thamna ba school lai tamna ba policy tawba punama ga se sarkar na tawdong ne democratic government haibe se masina human right adigi rang na be achogam ne Tripura की मैतई सिंग लाई हराउबगी थौरम हौदोकपगी मांगोइनना थौरम मंगसी स्टेट की थाकता स्टेट अदुगी गवर्नर अमदी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिंग याउदुना अभयनगर दलैबा इबुदो पुथीब लाइकोल द पांगथोकरे हैना उमंग लाई कनब अपुनब लुफ उकल की चेरोल मना खंगलकली
ngasi ki thormadada maiding ole sem sana jawbo madi ukal gi maroi mi kya su saru ya ki hadi mau naga furup ki oiba mapuna mioi babu semlak pagi kumai Situni Festival ngasi Senapati District ki mau du pangthokre kumai adu mau council na sinduna tadubi local ground na pangthok ki bani mau naga furup ki sahi hawi ki kumai hana su launariba kumai adu PhD Minister Losi Dekon haudoki kumai adu ki manung chana mau de khunda khul tara ki khunja singna ho hoingi sangdam nabada saruk yakhi Moilang salai yakai pungna sindur ngasi waksingi nong pan bu sahi gi kumhau ahan ba sahi hob numit haiduna hiang haing khongman leiba laring thau sana mi sanglen da pangthokre tharmadu da kaisam iwom chamangang nongdalen moirang them singakpam loyang ngamba wangkhemsa singtam lenamadi thokchom kk moirang chana resource person singwena wangang khi tharmadu mari lena moilang salai yakai pungi resource person thokchom kk moilang chana hai Malia Pampalcha kumsing matung inna sahi haubase waksingi nongma pan mad hawi habigi ariba manuscript ama kumza lising machawa pan humputra nipan da fangki madugi matung tarak pada hiramasigi matang da research tawbirak pa mayam na phongnak pa lairik sing da yumpham oiraga sahi haubugi numila se moilang salai yakai pungnang ngasi pangthok pani hana phongdoraki ni wakchingin nongma akhoi numit ahan basida kanglai paksida mita ipai pu singna chahi ahan ba haurami haibasi khanglak pasida akhoi gi thamoi nungda kari haini akhoi gi anouba adagi harauba tujungba ikaiba pomna maksigi feelings mayam emotional mayam si tawraga akhoi ipai puna thanambani na masi kam yamna chummi kam yamna kana tawgi haibadu di akhoi hojik research ta chathoga research ki paper mayam articles mayam phongamani na akhoi achumbu ne khon thirei saduna marang sala yakai pungi oina di masina chumle na akhoi kanglai paksida chahi gi kumo wahan basi watching thada tawbiu haiduna to akhoi message ama pijari 33 AD da Manipur da ningthau oina pan khiba nongdalen lairen pakhang gi matam dagi horaga mathang manau naina palak khiba ningthau singi maram da iba ningthalol lampu ba haina mingthon ba puya lairik ama ngasi phongkhre norim thong da leiba ipa thok ke sangle da pangthok khiba thoram da aiba sanam hemchandra na tasin khomjin da ithok puya lairik ase phong khibani thoram da Salai Holdings Private Limited ki chairman Narengmam Samarjitna manglam chat amadi tunglam chat ki mirol singi marakta langdai sinar bagi achauba lambi amanga sigi lairaka sina piragani phongdoki Bekaba kubabada iramiba record sing asiga akoina kupna masin nungi oina manunda hajjallaga madugi pangdam madu karino ipa ipu singre kari ki damakta thamambibno sumagi ningsan naba thamambra moine sibuk tawang ngangkre una nabagi thamambra ai potu nataba adu masa khagadi aikoi amukana sumagi library da laite targa lagini madu thok gdabagi damakta check and the balance harabunga mati pago yabrabne aikoi na tungi anoba jati ma awanba ma tasena aikoi punna proxewa targade masigi ningthol lambu vaibse masigi thodi ko copy singani se this is not enough aikoi masidigi hena puthoga manipur gi mipum khudimakta aikoi gi leidiba praja khudimakta paagada adugla khanjinbada kanabada adugla amani Lakadoriba Taratarelak Sub Lok Sabha election da out of Manipur Parliamentary Constituency Miref Oina Sem Sariba K James ta Democratic People's Front DPF na Saugat Kani Hana Lauto ki Bagalona se Nakalani Marakta Yana Cherolama sign down a cray DPF ki President Rohini Kumar Madi General Secretary Brojen Tongam Yauna Ina ki Yana Cherol sign down of Tormado Sangai Pro Leba K James ki Mayum na DPF ki Thomi Singamadi K James Pu Saugat Pamio Kana Saruk Yadun Pangtoki Yana Cherola to the DPF Talibu Wafam Singde out of Manipur Parliamentary Constituency Belly the Ladiba Constituency Nipangi Miamna Bot Hadaba Yaraga Bot Lepa Yadribasi Yana Naba Parliamenta Pukat Katabane Manipur Yelamai de Kundadun Lakab Yellow Mi Singbu Ngaktuna Tam Ngamnaba Taurang Lokat Katabane Made Lyric Haiba Haitabathi and Alam Damasiki Tabak Pangdribanarol Singda Tabak Piner Naba Honaba Haib Nachingba Tongan Wafam Sing Yauri ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯖꯩ
मोइना बु करिनोबु MP अमगी थोदंग सुक लेरिबा MP की पार्लियामेंट्री दे चलगा शेड्यूल दुदा यावरी बचे मोइना पाइखतिंग तन लेबनेबा मरमदी शेड्यूल चटपिरोबा अहनबदा वुमेन एम्पावरमेंट नुपीदा मपुरबगी मतें यावदना मोइना तौबा ngamबा स्कीम से अमादि हौरग चामा लेबा अदुसु पीबसु लेते मॉडल विलेज हाइबसिदा MP अमगी थोदंगदा मधुगी द यावरी स्कीम मयामसु पीबसु लेते सी मयामसि उबदिगी आइना पेमदे हाइदना आइना फंग पाइजरिबसि थदोगा इ थोक्तरबनी अखोई मम लाकदोरिबा अनौब एकेडमिक सेशन असिदगी मणिपुर द लेरिबा कैथोलिक स्कूल सिंग याउन स्कूल खुदिमक्ता थांग तागी सब्जेक्ट असे सोइदना हापिगदबनि हाइना कंगलै इंडिजिनियस मार्शल आर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी किमेक्स की चेरोल अमना अपील तौरकली चेरोल असिन मखा तारदुना लाकदोरिबा अनौब सेशन असिदगी किमेक्स मणिपुर स्कूल सिंगदा हकथेंगना चतुना येंगसिनबदा करिगुम्बा थांग ताबु सब्जेक्ट अम ओइना हालमदब स्कूल सिंग मथक्ता खोंथांग लौखनब सेम सारे लोनना थांग ताबु सब्जेक्ट अम ओइना हाबलिब स्कूल सिंगनसु ओजा लौ मतमदा वोसेम कोसेम मदि SCERT गा पुन्ना सेम के सिलेबस निंगथिना खंगलब ओजा सिंग लौबिनब अपील तौरकली हौजिक सानबगी पावदा 35 सुबा मेंस स्टेट लेवल पोलो टूर्नामेंट पैराडाइज पोलो क्लब सान टीम ए सगोल बनमदे नागमपाल यूथ पोलो क्लब माई पाखरे ngasi मालेम द सगोल कांगजेबु मसक ताखिबा मालेमगी अहानब सगोल कांगजे सानखिबा मफम ओइरबा मपाल कांगजेबुंग सानखिबा नुपागी मंगासुब मैचता पैराडाइज पोलो क्लब की सानारोई ए रंजन के समानंदर मसुंग ए दिलीप न पांजल अनि अनि चंदुना कांगलैपाक पोलो स्टार क्लब पांजल तरुक सेनोदा माइथिबा पीखिबा लोनना तरुक सुब मैचतना सान टीम ए सगोल बनगी सानारोई के ऋषिकांतना पांजल अहुम लोनना आइस चलांबा अमदी टी ऋषिकांतना पांजल अनि अनि ग चंदुना तेंथा पोलो क्लब पांजल तरे अनि द माइथिबा पीखी सथरकलिबा पोलो टूर्नामेंट असिंग सानखिबा तरेत सुब मैचतना नागमपाल यूथ पोलो क्लबना इबुदो मार्जिंग खुबम कनब लुपु यामना लाक्चना पांजल तारानिथोय सिनोदा माइथिबा पीबा ngamki माइपाख्रबा नागमपाल यूथ पोलो क्लब की सानारोई एम चाउबना पांजल तरुक डॉलर सोराम अमदी एल रोहित अनि न पांजल अनि अनि लोइनना ओ चिंगलेन सना अमसुंग एल नेत्राजित अनि न पांजल अममम चनखी All Manipur Polo Association की मिंग मखादा चथरिबा पोलो टूर्नामेंट सिदा मणिपुर की तोंगान मफम सिंग लाक पोलो टीम कुंतरुकना टूर्नामेंट सिदा सरुक यारी हयेंग टूर्नामेंट सिगी मैच लैरोई हुमफुम सुबा सारचुर चांद सिंह के CSI CBE मेमोरियल लीग कम नो आउट ओपन कांग टूर्नामेंट वांगोई टीम बी कांकुट माई पाखरे ngasi टूर्नामेंट से साना की बतारा तरे सुब लीग मैच अदुदा ग्रुप बी कांगु की टीम म ओइबा वांगोई टीम बी कांकुट ना IWKK कांकुट उचेकोन खुनु पांजल तराहुम दोई तरा निथोय द माइथि पी बंगमखी मणिपुर कांग एसोसिएशन की मिंग मखादा सिंगजमई कांग एसोसिएशन सिंदुन सिंगजमई सिंगा मथक तलेब एसोसिएशन सिगी कांग संगदा सथरिब कांग टूर्नामेंट सिदा मणिपुर की तोंगान तोंगान मफम सिंगदगी लाकपा कांकुट तराना कांगलुप अनि थोंगना खाइदुक्तुना सरुक यारी हयेंग टूर्नामेंट से तारा निपान सुब लीगता सिंगजमई कांकुट अमसुंग LSA कांकुट वांगोई अनिना मैच लंबा तौनगदौरी Taramapan Suba S. Birendra Singh Memorial Super Division Football League ngasidagi pangthok pahokre ngasi Pasoi Assembly Constituency manung channel leba TS Bir Chandra Singh Football Academy gi sanabungda sathakiba Football League asigi ahanba league ta Manipur Police Sports Club na chajing inat kan buluf lilong chajungbu yamna lakcha na panjal mari shinoda mighty bepi bangamki Imphal West District Football Association gi miyang makhada ngasidagi pangthok pahokiba Football League asigi hawdokpogi achamba thoromaduda ampha madi IWDFA gi President S Sana Tomba Made, Laikhidraba S. Birendra Singh Mungi Mio Singh Loinana, IWDF Egi Masaknai Mio Kana Sarugyaki, Saturday Football League Hayang Sanagada Anishuba Likta, SKYC Awang Sangmaya Made BMSC Taubung Kok Anina, Lambata Unagadori. कोलकाता की सोल लेक लेबा द स्टाडल होटल दा जनवरी 12 एमदी 13 द पांगथोक दरिबा
Vum MMA Indian Premier Fighting League ta Manipur gi oina Manipur top team na saruk yaragani haina sirol amada khangalakli. Ahum suba Tongbram Subol Singh Memorial T20 Veteran Cricket Tournament ta wide view si Langthabal mai pakre ngasi luang changum de level luang pokpa cricket stadium sana ki tournament sigi mari suba league ta toss ngam khiba wide view si Langthabal na betting han sanabada Mesa sigi api over kunde wicket mari khak turga ran chama mari putara mapan lawangam ki inning asida Kumar Jina ball ni putarukta ran chama sumna ama lawangam ki Mesa sigi ani suba batting sana ki banafsa kaimfal na Mesa sigi api over kunde wicket manga turga subnagi ran sama mari fukhak lawduna mesa si ran tara mapanda maiti banangki inning asida Ratanna out oidana ball nifu mathoida run marifutara manga lobangam ki mesa sida wider view si Langthabal gi all rounder Kumar Jitna run chamasubna ama amade wicket ani loduna match asigi man of the match ta ki Laikhidraba Tongbram Subol Singh gi mung manungi senthang makhada Manipur Veteran Cricket Association sinduna chathariba cricket tournament sida team tare na saruk yari hayeng chathariba cricket tournament sigi manga suba league da luang pokpa cricket stadium da lonan taruk suba league na Langthabal Public Ground da sanaragani. Matanga shoy da bulletin ase tension jidriging among headlines among pijari. Sayuala macam chathaga da start of India Manipur yatra ngasi Chief Minister Nongthong Birena Babu Parada le Chief Minister Secretary tagi start of India yatra van lamthaduna hongdokre January mari re Imphal mari silsar langnama Prime Minister Modi gi khongchat notice ki miyam mai chusin lakpa khongchat ni haina hana gi Chief Minister okram ibobina maral sirakli Amasung hayengdagi hauduna India pumbada trade union singna kauriba nimini ki general strike sida sinmi lawmi yamadi karmachari singna sawat biyo haina coordination of trade union and leaders na apil torpi